Loiti ho amasa penin nabon chawin kazanaw chibay chule tunia ihin seidiu hi Allu Arjun Thusim ahin hiji chun achai nagei nei nangai pi divin kain teme chule hi chika channel hi subscribe bollo line hi le lung senin like subscribe share chule notification bell icon ko me in lang all na koyen chutile video kahin sim kiteng amuma sa pen hi ding hi tun Thusim chu ga pan pai ngal taw hi te tunia iho lim na diu hi India cinema adinga min thangta Allu Arjun chungchang ahi Allu Arjun hi South India actor min thangta khat chu ahi South Indian cinema actor min thangta khat ahi keu hilowin India mi pi te ngai sangma ma actor khat jong ahung hitai ama hi acting athip keu jong hilowin lam jong athem ki nin ama bol theina le acting le lam athip je hin mi pi ngai sangma ma actor khat ahi na chung chonin highest paid actor ahung hi dan ho in seidiu hi Allu Arjun hi 8 April 1982 kumin Chennai anapingin apa Allu Arjun hi South India movie producer min thangta khat anhi apa hi Telugu film industry production house lin loi ta khat Gita Arts founder jong anhi apu Allu Ramalingaya jong hi Telugu film actor min thangta khat jong anhi ki ne apu pa hin sangwal jen filima na anatongin Allu Arjun hin sopi pasalni anejin aupa minsu Allu Venkatesh ahin entertainment na hin sumkol ve langsanga lol hingta khatu ahi chule anaupa Allu series jong hi actor khat ahi ki ne Telugu film tampi na anatongin ahi Allu hin schooling life hi Saint Patrick School Chennai konin anachajin chule BBA degree hi Hyderabad MSR College konin anachaye ama hi anewa kuna hi child artist ho acting anabol pan ahitai 1985 kumchun Vijay filima chapang artist khana role ahin bol panin hiche filima actor anhi chu Chiranjeevi anhi 1986 kumachun Kamal Hussain film Swathi Muthiam ajong chapang role in anapangki nin ahi 2001 kuma hong so daddy film ajong lam na khat na jong chom chamu thejin umin ahi 2003 kumchun kumsomni ahlinin Gangotri filima lit rola ahong pangpantan ahi hichi film direction bola chu A Raghavendra Rao ahin chule producer chu Gita Arts anahi hichi filima ama co-star chu Aditi Agarwal anahi hichi film je hin Allu Arjun in best debut actor Nandi award jong anakisanin hichi film hi box office super hit anahi film budget hi role thum ahin box office amuzat uchu role som lakhat nahi 2004 kumchun ama film Arya ahung su kinin hichi filima director chu Sukumar ahin chule producer chu Dil Raju anahi hichi film hi Blockbuster khat chu anahi hichi filima director pa hi Puspa le Puspa 2 azong director anahi hichi film te ni Thusim jong khu ama sut anahi hichi film in nasat alol hin ahin neji hin director Sukumar le Allu Arjun dingchun amakholon ahong hoi mama tan ahi film Arya ahin Allu Arjun co-star chu ahi le Anuradha Mehta anahi hichi filma music director chu Devi Sri Prasad anahi amahin Allu Arjun film atam zo ahi music anabolji ahi hichi film hi Malayalam pawa ale daun Kerala azong release anabolun ahi hichi ji chun Kerala gama jong Allu Arjun hi ahung min chetan hichi film hi krol li kisim anhin chule box office amuzat uchu krol som thum anaphajawe hichi film Hindi version jong YouTube ma muthejin au me 2005 kumchun ama film khat sebo release anhin film min chu Bani ahin hichi filma director chu ahile VV Vinayak ahin chule producer chu Sri Venkateswara Prot anahi
hichi film hi action cinema khat an hi hichi film hi Malayalam pawazong anale daun hizong chu nasat in alo thingin hi hichi film budget chu crore som langa anahin chule box office muza do chu crore som ni leko an hi 2006 kumchun ama film khat ang so ki nin film min chu happy ahin hichi film director chu a Karuna Karan ahin chule producer chu Gita Arts an hi hichi film music tun lol hin na nasat in anejin hinla a film wang hi box office flop an hi hichi film budget chu crore som ni ahin hinla ale muza do chu crore som lagup bo aphazovin hichi film hi flop an hi khonungin hichi film ma chu Malayalam pawin ale daun happy be happy team release bolki nun hichu Kerala a blockbuster khat anhiki ne chi film hi Hindi pawa dammina YouTube ma muthe hi 2007 kumchun Allu Arjun film khat ang so kinin a film min chu Desa Mudru ahin hichi filma director chu Puri Jagannath ahin chule producer chu Universal Media anhi chule hichi filma ama co-star chu Hansika Motwani anhi hichi filma budget chu crore som ahin chule box office amuza chu crore som thumlako ana phazovin hichi film hi blockbuster khat anhi hichi film hi Allu Arjun Kerial adinga alol hin na pen ti the ahung hitai hichi film Hindi version hi ek jwalamukhi mina YouTube ma mu the ahi 2007 kum mama chun Chiranjeevi film Shankar Dada Zindabad ahung so kinin hichi filma la khanin Allu Arjun hi mu thejin an ki ne 2008 kum chun ama film Paragu ahung so do kinin hichi filma director chu Bhaskar ahin chule producer chu Sri Venkateswara Creation anahi hichi filma ama co-star chu Sila Kaur ahi hichi film jong hi super hit anahi hichi filma ama performance hoiji in Jury Nandi Award anakisanin chule Telugu filma best actor hina Filmfare Award jong ama sa pena din anakisanin ahi hichi film hi Malayalam pawin jong Krishna minin release anabolon ahi Kerala box office blockbuster tinjong pondo anahi hero panti Hindi film khu hichi filma remake kibol anahi hichi filma budget chu crore som langa ahin chule box office amuzat chu crore som thum lekhat anahi hichi film Hindi pawa Virta the Power mina YouTube ma muthe ahi 2009 kumachun Allu Arjun film khat ahun so kinin a film min chu Arya 2 ahin hichi filma director chu Sukumar ahin chule producer chu Aditya Arts ahi hichi filma Allu Arjun co-star chu Kajal Agarwal ahi hichi filma la ho jong angai thei lain hichi filma budget chu crore som ni la khat ahin box office amoza do chu crore som ni la nga ana phazove 2010 kumchun Allu Arjun film ni release anahi e khatna chu ahi le Varudu ahin director chu Guna Shekhar ahin chule producer chu Universal Media ahi hichi film hi box office analo thingjo poi hichi filma budget chu crore som thum ahin chule box office amuzat chu crore som langa bo ana phazove chule ani ne chu ahi le Vedam film ahin hichi film hi Chris Jagallo Mudi in direction abol anahin chule producer chu Arka Media Works anahi Chris Jagalla Mudi director pa hi hichi filma Thusim ji pa jong anahi ama hi Gabar is back Mani Karnika tiho Hindi filma jong director anahi hichi film hi 24/11 Mumbai attack to kisam kaya kisim anahi hichi filma Allu Arjun performance su mipin angai sang mama on chule hoi asathe leon hichi chun aniwei channa din Allu Arjun in Telugu Filmfare Award anikisan kinin ahi hinla release ong hi chun box office flop anahi kinin ahi hichi filma budget chu crore som lagup ahin chule box office mozat chu crore som la libo ana phazove hichi film chu Hindi pawa Antim Faisla mina YouTube ma muthe ahi 6 March 2011 kumin Allu Arjun hin
ji ananeitan ajinu min chu Sneha Reddy anahi mahinsa ni anejin Ayan Arha ahi 2011 kumchun ama film khat ahung su kinin a film min chu Badrinath ahi hichi filma director chu V.V. Vinayak ahin sule producer chu Geetha Art ahi hichi filma ama co-star chu Tamanna ahi hichi film to nading hin Allu Arjun hin Vietnam gama martial arts le chemjam mandan training agabolin ahi hichi filma budget chu crore somdi le ni ahin sule box office a muzat chu crore somdi le nga ahi 2012 kuma ama film tha khat hong su ki nin a film min chu ahi le July ahin hichi film direct bol chu Trivikram Srinivas ahin sule producer chu Harika and Hasini Creations ahi hichi film hin Allu Arjun in Sonu Sood le Iliana D Crasto atong homin ahi hichi filma budget chu crore som thum ahin sule box office a muzat chu crore som nga la nga ahi hichi film hi super hit anhi hichi film hi Hindi pawa Dangerous Khilari minamu thei ahi 2013 kuma hong so Ida Ramai Latho ahin hichi filma director chu Puri Jagannath ahin chule producer chu Bandya Ganesh ahi hichi film hi abo na Spain le Paris a shooting abolu anahi hichi film budget chu crore som thum le thum ahin chule box office a muzat chu crore som thum le sagi anahi hichi film hi Hindi pawa Dangerous Khilari 2 mina YouTube mamu thei ahi ki ne 2014 kumin ama film hu so ki chu Race Guram ahin hichi filma director chu Surender Reddy ahin chule producer chu Nalamma Lupu Srinivas ahi hichi filma Allu Arjun co-star chu Shruti Hussain ahin hichi film hi Blockbuster khat chu anahi hichi film budget chu crore som nga lani ahin chule box office amu zat chu crore zale ni hi hichi film hi Allu Arjun tinga crore zakhat chung amu na film ma sa pen chu ahung hitai chule hichi filma ama performance in Telugu Film Fare Award athum chan na chu anakisan ki nin ahi atbe hi Allu Arjun le aloinu Sneha Reddy in Kapil Dev akimu pil honin ahi le Kapil Dev in jong hichi film hi asai phala in ahi chule ama film Hindi dabet ho jong avet jidan asajin ahi hichi film Hindi pawa me hu laki the racer minin YouTube ma mu thejin a ume chule film Yavadu ajong hat chom khat mu thejin a ume 2014 kumama in ama short film I Am Dead Change kiti khat jong release anahi hichi film hi Su Kumar in direction abol ahi 2015 kumchun ama film ni release anahi khat na chu Son of Satyamurti ahin hichi filma director chu Trivikram Srinivas ahin chule producer chu S Radha Krishna ahi hichi film hi aloling la in ahi hichi filma budget chu crore som di ahin chule box office a amu zat chu crore som get langa nahi ni na chu Rudra Ma Devi ahin hichi filma director chu Guna Sekhar ahin chule producer chu Guna Teamwork nahi hichi film hin supporting role anapangin hichi filma main lead role pangchu Anushka Shetty nahi hichi filma Anushka Shetty performance hoiji in best actress Telugu award anakisan in chule Allu Arjun in jong best supporting role Telugu award anakisan ki nin ahi hichi filma budget chu crore som gup ahin chule box office a muzat chu crore som gup langa anahi 2016 kumchun ama film khat ahung so ki nin a film min chu Sarai Nudu ahi hichi filma director chu Boyapati ahin chule producer chu Geetha Arts anahi hichi filma budget chu crore som nga ahin chule box office a amozat chu crore zale som ni le sagi ahi hichi filma jong hin best actor award jong anamuki nin hichi film hi Hindi pawa YouTube ma jong mo thei ahi 2017 kumin jong ama film tha khat ahung so ki nin a
film min chu DJ Dubwada Jagannadham ahi hichi film a director chu Hari Shankar ahin chule producer chu Dil Raju ahi hichi film a ama opposite na pangchu Uja Hegde anhi hichi film a budget chu crore somli ahin chule box office amu za chu crore jale somlanga ana phazove 2018 kumin ama film khat on so kinin a film min chu na Peru Surya anhe chi film a director chu Vakkantham Vamsi ahin chule producer chu Rama Lakshmi Creations anhe hi chi film a budget chu crore som gup langa ahin chule box office a amu zat chu crore som sagi lethum anhe kum khat jawin 2020 kum chun ala Vaikuntha Purammulo ama film ahung ki release kitan hi chi film a director chu Trivikram Srinivas anhin chule producer chu Gita Arts ahi hichi film a budget chu crore zakhat ahin chule box office amu zado chu crore jeni le somget anathing jove Telugu film a dia summutam hola a asom chan in ahong pangzo tai 2021 kumchun Puspa The Rise ahong su kinin hichi film a director chu Kumar ahin chule producer chu Maitri Movie Makers anahi hichi film hi amin than keu hu se hilovin lima dialogue ho jong anal thei in dialogue ho anal keu hilovin ala teri jhalak sarfi kiti jong hi popular dan chu mijo se kama za theijin an ume hichi film hi abul til chun Mahesh hi offer anabolun inla phat chom khat jawin aman ahinda hlatan hichi phat chun director Su Kumar in 2019 kum chun Allu Arjun chu agatim kit tan ahe hichi film tho nading hin Allu Arjun in crore som nga alan ahe 17 December 2021 kum chun Pau chum pau nga zen in hichi film hi release ahung ki boltan ahe hichi film atho ji hin national award ni zen akisanin Allu Arjun chun best actor award ani kisanin chule TV series Prasad chun best music director award ani kisan kinin ahe chule Allu Arjun hi Telugu film dia best actor national award mumasa penchu ani hitai hichi film budget hi crore jale som nga ahin chule box office amu zat chu crore thum le som sagi le thum ana phazovin all time highest grossing Telugu film list hol a gup channa in pangzo tan he 2022 kumchun Kok Studio a music la memu agamu khanin jong Allu Arjun chu mu thein a ume 2024 kumchun Puspa 2 The Rule ahon so kitan he hiche film director chu Kumar mama ahin chule producer chu Maitri Movie Makers ahi hiche film hi 5th December 2024 chun release an hikit tai India pumpi a release abol niwa asummu zat uchu crore jala som sagi langa ana phazove opening day a leiset pumpi a amu zat uchu jani le som gel leni point som ko le khat rules ana phazove report khen khatna ki mudung zuijin Allu Arjun hin hiche film thona ding hin crore jathum ala e hiche film a budget hi crore jalile zanga ki ka hidin akiseje tule Puspa 1 filma lolhin ani jawa konin Allu Arjunin a film thoman akal sa crore jale somnga ahi sa ahitan gin modolin hiche crore jathum I Puspa 2 The Rules le Puspa 3 The Rampage film ni adinga agoma ala hidin ta san ahi loite ho dunia Allu Arjun Thusim isei theu chu chan chu hian lang achai nage e nangai pi zo se nabong chau chunga ki pathu kain sein aban teng le video tha khat to ki moto taw hite nabong chawin dam se tawin tata bye bye